Tēnā koutou katoa, ko whaitiri pautawa taku ingoa, ko Ngāti Kahununu, ko Kaitahu, ngā iwi, ko Tāki Timu te waka, ko Samara pautawa taku hoa rangatira, ko Jaden raua ko Ivy oku tamariki. Tēnā koutou katoa. My name is Whaitiri Pautawa, and I'm known to my students as Matua Whaitiri, where Matua would be the Māori equivalent for Mr. Whaitiri is the Māori word for thunder. Matua Whaitiri, Mr. Thunder. I teach kapahaka in schools all across the Wellington region, and since the COVID-19 response, I've been delivering my kapahaka from kids on my Facebook page and then again on my YouTube channel. And it's my privilege to be able to share kapahaka with you all and support Oranga Tamariki in keeping everyone busy. I sincerely hope you enjoy the kapahaka. Kia haumaru te noho. Stay home, stay safe. From my family to your family, Mauri ora.